Ono što je bitno da kažemo jeste da imamo velike vesti. GITEX Global stiže u Srbiju, stiže u Beograd 2027. godine. U pitanju je najveći sajam kada su tehnološke inovacije u pitanju i promocija novih tehnologija i to je pravi primjer i dobar pokazatelj kako Expo može da pomogne u nastavku i u budućnosti, u istoriji, da dolaze novi eventi veliki u Srbiju, u Beograd i da Srbiju i Beograd nastavimo dalje da pozicioniramo na globalnoj mapi. Velika je čast, zadovoljstvo za nas, zaista ćemo se potruditi da opravdamo sve ono što smo zaista postigli do sada, da na pravi način predstavimo Srbiju na GITEX Global Dubaju tehnološkom sajmu i siguran sam da ćemo sa njima 2027. godine napraviti zaista jako puno lepih stvari i da će naša IT industrija nastaviti dalje da se razvija u dobrom pravcu i da potvrdi zaista jedan dobar renome koji danas posjeduje kada je IT svet u pitanju.